wakwaba midi ede adwoa search him mesrew na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news ga Adangbe fo ede enkrebia ma oman pedida da John Dramani Mahama afa comment a we make say 2024 Ghana fo emano akwenya na osanso beye president a obebo Ghana fo ensase ho eban ne no na honorable Hobson Adoye HSA oman pedida da John Dramani Mahama o siden abra wo ye president adanya otonton we nkrofo nsase a ogege ni na refia na gafo se omo de omo remfi because be ye president na de awde ye omo no na enye kra nti se wo sanso akese o kase se wo ba protect nkranfo asase de a enya de omo jiwudi nti no omo asase de memfa wasem enkoso kra se nyame ya do na otu me president na nti nsem a honorable ede etu ya chese the way I was here obetwitwa corruption asumuno enje yize na de ba ko resi ya me pese Adangbe people monye smart na mo resist once was I starting Adangbe land asem oba investigate Adangbe lands amanfo awia look when awia oh when je no ho when je so o kan wono no ho hey say state say state officials alutu Adangbe 2008 wo ye no it worked for them eti o say start bi do Mahama ya be publish won say nyina ho hwe airport residential ha nkrofo aforce wo mo to efie be 6 at a particular point abukabo mu no we know all Yedimo ochro letter the man state say yamane mfa efie no otim no ene 4 adjoining houses no sasa say him for offer chado ensase omo esise wo ho nyina yedimo mo nyama yenuama wo krom ha o mesi obi o wasase wo krom ha bia edin ewo hodom ewo ho eda ho na bibinti na say omu for so we are going to publish it na yen hwe say NDC ni MPP ehifo na gwia Ghana fo nsase na yen hwe eno kwala nkete edukita nsase wo chado kwanto metri na gaga ho na masore no mabase de hwe ejeko for benzo redevelopment of airport city there some no manga hadi ya wiasase no hadi say kokoshe omo wo properties wo ebi before say no they say what the amount phone to anamon no mo check building by building na mo hwe omo wo mu na hwe omo relationship with these two political parties yeah why kama yi enya hodum na ya mo de omo guys kokotena marina money and that enya omo enya wona ya mo de omo kwatra Marriott Hotel any ade Holiday Inn enya hodum kokotena enti sanka ya develop hodum a nka mo kwakotena hodum se mo kwakwaji money o. You see that ya twam ho ana wo mo wia ensase nti ye ba beche hey papa we on ferradi o mama na wia asase on ferradi the last one say obe investigate na the killers of Ameswali what can ya na misre I say hey we are sitting president and you come member of parliament you come member of parliament e wo di fie police for call ho that time na IGP Dambare no na regional commander wo mu ye ya no mu ko che akwai wo mu taking statement obubodi hope say mama airport city yes airport city no mo ye na under president na ye ayi under president Rollins airport city development no? Yes enna ono under John Mahama ye yeah second one anko mo ye no ye ni mo no mu di animu
Odi e pon a make ansem bi akire. That's right. Na call investigate. What? Yemu ano mu di animu. Eti offer. What kind of investigate? And I'm saying, hey, now papa, what is happening? Under your watch. Peace FM reporter or Mukunu or Ahafuho baby. Yes. Or Timotos no a report about fertilizer. Fertilizer smuggling. Yes. Amma yakunu ya. Wanti manye. Asia don't get your promo hine. Say kwa man hine. What you want nkrofo ko bodu chokunu. What in a him view? Abi ekokunu under your watch. For accommodate mo so amanya bie. Mo amunko school na so mo se yemfa mo nko capre mo so mo ni na na ye tia mo a say be mo ni driver's license na mo so still a yema mo nko twi train cause wa ban na wo ho no mo so yesra mo esa tia mo na ye mo na mama kwan e ma adwadwantwie bi asebe anamo fo bi asebe ankenye politics ya anka ye ntumi mben na nado enne say jimi fo e betina radio so ni TV so a yesi dia yinima ne na nado ne ba wo mi atem didie dia yenima ne mpanifo ahemfo atem didie chief imam nom no moji omode dan ye imam so ko iska ne abona sum they say dia penny ni Ghana penny bia ni Ghana because according to omo no akwan ye wo Ghana ni na yenye school dan ye wo Ghana ni na yenye hospital wo Ghana ni na yenye nti yenye sa ne amani na ne de wo mo de omu betumi a contribute ama Ghana etumi enya sa ne amane se wo mo bedi mpanifo atem na wabisa ni kuro na wote so no a supporters ni ho yes ye bi wo ho as homeless ni ho yes ye bi wo ho as unemployment ni ho yes ye bi wo ho inflation wo ho yes ye bi wo ho nti aden because ya ma ye ho kwan Emma party akwadwofuo krodo sofuo party bi di abese ye tirimu say Ghana wote wo no say nya abanya untumi nye ye enti fa wodagene fa ubi bia fashion na fe didi mpanifo atem because according to omo no sebe ye mpanifo na jimi according to nkola we ya sebe o mpreduasa enne ya me no wo kasai wo kofa Ross ye hye ye kohwe to a kohwem ye ntumi kura mpepa ye to yie na sebe ye tumi de anante entade ne boxer ne supporter hye ye ni na ase atete enne ye mbom tumi nya ka ebetina ho e fa nkrofo papa nom nkrofo maame nom ye de omo asisimpie so ye se bibi the politics na papa bi onu de obedi 4 years pe enti ne 4 years na nso no na 4 years na nso no de ombe make sure say yie pa say Ghana be yie de dabi enye yie until say your best say your tradition